kuko bantu meyo pastor impamvu yavuze kuriya nuko turaba friend turangana nawe twarabanye muri foyer muri ghetto turangana meme aje nari murushanka imbaraga nyine z'abahinda nduraziranye muzomubaza nkiri umwana ukuntu narinsa suko narinsa nari mubi cyane ariko amasengesho azagenda nyorosha gasura gusenga ko mikoro jewe wacu ko murampa mikoro hatari amasengesho ndumva mikoro mana yaje Kura twarabanye wacu urabona akonta neza iyo mwari musenze ngo muve mu byo murimo mureke gukina mwisi ntagukina mwisi turi mu ntambara uri mukuzara umwana mu byarandoro kera kariya karavutse nyina simba sazariyene none akana kagwaye akani katagwara mukuru wa karagwara niba tagwara inyatsiraza inyatsi nitaza imiha iraza cyangwa ibihunyira nibitaza haraza ibindi bigwara bikoma ariko iyo twasenze amasengesho n'urukuta satana atazabasha kumena amasengesho agira imbaraga zirute ikindi kintu cyose amasengesho agira amaboko azaturi amasengesho senga prier reka braga prier senga fata amafungo senga fata mugufinata senga urashaka kugera kure senga urashaka kubaka senga urashaka kubona akazi keza senga urashaka ibiriya byose ushaka senga tukabona posaga sano ubwire ngo ni braga kugira ngo kana gatuti kazano na amasengesho numubona yishaye hariya ubwire ngo ni blague nda blague se nugusenga ntabwo sofa gukirano nta masengesho kubera amasengesho regarde masengesho azarema haleluya kubera amasengesho ndore kweli ninda musama kwicezonga tanu habasama zungumuza mabo nyakati habasama amasengesho yashiye ariko mana muri apostoli avuga ati ngene makari kuri yasi yako ni imana ni torosha imana yari yasi senga priye hana yarasenze habwe atakira imana uzi kwane yashaka kurima yeze biharage cyangwa yeze ibigori pere nakaza gusarura atahinze yaje kuzana amata mu kiraro yashitsa pere nakabwira abana ngo nimuje kuzana amata kwa ana ntabana agira n'ingumba muyasane yose aya mata yose yayazanye ngo yehe bande ariko komeza kuririra imana izanyumva gahinda kacu imana ntizayirengagiza amarira yabe ntabwo imana woririra imana ngo imana ibireke gutyo ngo bigende gutyo senga we gusa senga abakurenganya bareke bakurenganya ariko umunsi amasengesho yagutabaye bazoburaho bereke senga reka kanwa senga fukama ngo inanu fukamusenga uriri imana muri mukuja kuririra abantu nicyo kibazo dufite ukaja urumva jewe nabuze amafaranga yo kwishura inzu nabuze akazi iyo message nuyitanga gutya izoja kuri RTNB ariko bashumba Revera Makari nezerwa mwene data Eric amasaha twari dusanzwe tuzi yahindutse naje nzi ngo naje kare kuko nanafashe indi gahunda yo kuja kuramutsa abantu ariko nisoje ndaza barabara naryo ntiriza ribwira umugenzi ariko turabashimiye kwikaze no kutwiyumvira negeje mwene data biganiro mwene data gakunze ndetse n'abandi ndi kubona hano noge navuga mu izina no kwibagirwa ariko reka basabe dukomere Imana amashimeshi cyane Imana bamugisha gusa nabonye mufite akageso gatoya no kosora munyikirize gusa ngo amen gusa nako kantu nimba ufite mu kanwa je nigeze kubikirage ariko kifuza kuvuga ngabibura ariko nimba ushobora kuvuga utari kirage uvuga gusa ngo amen nako gusa ngusaba mu minota 5 ngiye gukoresha cyangwa 6 nirangiza DJ nawe azamuri bizuma namwe hanga mwikirize hari abantu bazamwikanisa ukamurangara ngo bategereje Yesu ndahuze umenye umwanya azakora wo kwikiriza ngo amen ibintu bikama bigenda neza Yesu ntagira formule
hari umuntu wamutegereza mu gufunga akaza turi ku meza. Timwibuka umugore wigeze gusanga Yesu ari gufungura, aravuga ngo nkiriza umwana. Yesu aravuga ngo sinofata ibyo kurya by'abana ngo mbiheze imbwa. Aravuga ngo yewe n'imbwa gizirya ibyo yatoye munsi y'imeza ya sebuja. Yesu umugore yagize kwizera gukomeye, tahandi yasanze Yesu yamusanze ku meza, ibintu bicamo. Yesu wo mutegereza mu gisirimba akaza muri louange na adoration. Yesu wo mutegereza muri ya masengesho yandi akomeye akaza twadusohoka dutashe. Yesu ntawuzi umenya uko yaravuze ngo nzaza nk'umujuru. Kandi umujuru ntawuzi umenya igihe yazira umusuma. Yoza 0 yoza 1 yoza 23 yoza 21. Teye haleluya. 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 Dusome igitabo cya Luka bice 18 umurongo wa mbere wonyine. Niyo nsoma kubera umwanya wagiye. Igitabo cya Luka ubutumwa bwiza bice 18 umurongo wa mbere. Bibiliya iravuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanje. Sema amen. Amen. Kuko ndi mwosoma ikirundi umuntu uri supre yamasoma ikirundi byihuse kugira ngo twese twumve indimi na kurasheka inyarwanda. Ufite ikirundi nawe kwa masoma twihuse bijambo tugana no gusenga iminota 5 isigaye n'igice n'indangiza amaze dutarame. Numvisha umwuka w'igitaramo. Soma papa. Ndasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Atukuzwa Yesu Kristo. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga. Abacira umugani wo kubakwiriye guhora basenga ntibarambirwe kandi ntibarambirwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza. Mu gisagara kimwe entre parenthèse hari umucamanza cyangwa se umujije adatinya Imana kandi ntiyatinyaga Imana, ntagire udusoni ku bantu kandi ntiyagiraga isoni no ku bantu. Ariko ikirundi yemwe timoko bari bana bashomeje cyane ntagire n'udusoni. Muri icyo gisagara hari umupfakazi. Muri icyo gisagara hari umupfakazi aza kuri we kenshi. Aramubarira ati Cira urubanza runkiza umwasi wanje. Ku mwasi dukomara Imana bashomeje cyane Imana ugeze umugisha. Nuko ntagire n'udusoni. Tukaganira hejuru yo gusenga ni ikintu cyumvikana, ariko magambo avunaguye cyangwa magambo yumvikana cyangwa se definition yo gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Gusenga niyo nzira yonyine itubera hafi kugira ngo tuvugane n'Imana byoroshe. Gusenga ni moyen de communication. Dukomunikana n'Imana twese tuganira kugira ngo papa ibintu bizagenza gutya ino ku isi ntibimeze neza. Imana ikarushaho kumvika avuga ngo nindusenze. Gusenga no kuganira n'Imana. Ndio. Twasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Luka. Ayo ni amakuru Yesu yaganiriye n'abigishwa, arababwira ngo abacira umugani ababwira ngo muzosenge ubudasiba. Musenge ntimurambirwe, musenge ntimucike intege. Senga. Uragwaye senga, urarushe senga, ufite intambara senga, ufite inyatsi senga. Nta kindi kiza gitabara umuntu usibuza amasengesho. Kandi hano ku isi nta mbabazi zihaba. Ku isi nta muntu n'umwe ufite imbabazi. Nudasenga tivavuare. Nudasenga nguve ku gitanda, uve kuri za mayonnaise, uve kuri bya bindi byose ngo ufate umwanya usenge. Mon cher, tibikoroheye. Senga. Reka ubutesi hano ku isi nta butesi buhaba. Hey, haleluya. 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 Hey. Senga.
Yes. nta muntu n'umwe wasenze ngo Imana imukoze isoni. Haleluya. Yavuze bahindura ipire. Nta muntu n'umwe wasenze ngo Imana imukoze isoni. Nta muntu wahaze Imana amaso ngo Imana ifuke mu maso hayo. Abantu bose basenze Imana yabagiriye neza. Abantu bose basenze Imana yarabumvise. Usenga zagukomeza nasanze arimo kunesha k'umukristo mu rugendo rwiwe sinzatinya mfite uko gusenga. Bibiliya izitubwira amakuru y'umugore bita Ana yari afite ikigaragazo mu keba wiwe Penina. Ngo Ana agahora aje imbere y'Imana yinginga akayibwira ngo ma reba ukuntu Penina ari kumbwira nabi. Amasengesho tazafuza ibintu zose biza bitagarandi ariko amasengesho tazatagarandi. Haleluya. Ibintu zose mubona bigira expired n'umuntu agira garanti. Umuntu Yesu yaravuze ngo uzoramba ni age de 80 imyaka 80. Imyaka 80 dufite expired ariko amasengesho ntagira expired. Nubwo usenga none nubwo Imana itokwishura none izishura abana bawe. Amasengesho ntazahomba. Amasengesho ntazatagaranta. Amasengesho agira akamaro. Amasengesho yatabaye Ana amukura agasuzuguro ka Penina. Niba ushaka agasuzuguro ko kakuvaho senga. Niba ushaka kwambara umwenda w'icyubahiro senga. Niba ushaka kwicara ku ntebe y'icyubahiro senga. Niba ushaka urugo rwiza senga. Niba ushaka kuba ahantu heza senga. Haleluya. 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 Kubera iki mukunda kuba ahantu heza mudasenga? Yesu abwira abigishwa ngo tubane akanya gatoya nimusenge mutagwa mu mosha. Mpamvu turi mu bigaragazo byinshi n'intambara nyinshi abantu ntibagisenga. Masengesho yabaye make. Hatu bakeneye kumva Imana ariko abantu ntibakeneye gutunga Imana. Haleluya. Korera agasimba gatoya nanone ngiye kurangiza ariko ndanezerwa Imana ngiye kurangiza. Wewe sawa. Aita sawa. Samuri soma papa. Senga nibwo uzotabaho. Nzogusengera iminsi 2-3 nigendere Satani azongera agaruke azokwereka. Ariko no mu buzima busenga Satani ntiyohonyura abantu baramasengesho. Nzogusengera mwaka 2 nigendere muri Amerika. Nyuma yo kuja muri Amerika tivavwa. Haleluya. Haleluya. Ariko mu dusenga Satani tazamuvuge. Amasengesho azasenya ibihome. Amasengesho azadabura agira imbaraga zazidusingiriza ibyo abantu batoduheza. Amasengesho agira amaboko azaduheza ibyo abantu batogu. Amasengesho agira umwambaro azatwambika abantu batotwambika. Jewe ndisengesho. Iyo mvuze gusenga, izana example mu. Kuragira ngo ishati nambaye. Muzobaza ahantu mvuka. C'est très grave. C'est très mon papa, ça va blague, ni danger. Ahantu mvuka. Ahantu mvuka. Kaka nje yatekaga kanyanga. Kaka biro gwatekaga kanyanga. Iwacu kwa Rugayigo no datanga mwene semusaba. Jewe mwafashe mikoro.
aka gasura mubonaka ni amasengesho. Nta masengesho nta sura nziza yawe. Kikaya Mungu kofi. Ndafashwe. Ndanezerwa. Ukene kugera kure senga. Ntaho uzogera udasenze. Naho uruzohava. Naho uri witegure kuhava nudasenga. Nibyo ufite witegure ko Satani agiye kubikwaka nudasenga. Muri no si yurangaye hari abandi bari maso kugira ngo bakwake ibyo ufite. Reka kurangara n'ubuzima, reka kurangara n'umuryango, reka kurangara n'abana, reka kurangara n'umugore. Senga. Mwababsemwe ni musenge. Satani yasaze, abadayimoni basaze, abarozi basaze, abafumu basaze, indwara zasaze, inyaci zasaze. None nudasenga ninde utegereje uzogutaba? Ninde uzogutaba? Chef des agros. Biravuga ngo ntabaza. Naje ndagutabara. Kwereka ibikomeye, kwereka ibihambaye. Ibyo utarigera ubonesha y'amaso. Satana zamutege akama kureka akakubwira ngo yewe reka iwanyu mugira ino nyatsi iwanyu habe ino karande yewe senga karande zimegwa n'amasengesho. Karande zimegwa n'amasengesho. Jewe nsingira umuhinda oyaye jewe ndi mwene Imana karande nayikuyeho kwa birogwa reka ntakanyanga jewe reka ntanzoga jewe nerakishijwe abana barakinge ndi mu rukingo rwa Yesu Kristo nakomose mu buzaro rwa Ibrahim uruko Yesu senga hozo ngo washungo nukungo runaka ngo arafuye ngo irangwara niyo yamwishe ngo runaka yewe senga amasengesho azaderivu amasengesho azahindura identity amasengesho azahindura icyicaro amasengesho azahindura umwambaro amasengesho azahindura ifungurwa amasengesho azahindura ijambo amasengesho azahindura ibitekerezo amasengesho azahindura ibintu byose senga wewe Dio haleluya hima iyo utantumiye ngo kubantumiye pastor impamvu yavuze kuriya nuko turaba friend turangana nawe twarabanye muri foyer muri ghetto turangana meme aje nari murushanka imbaraga nyine z'abahinda nduraziranye muzomubaza nkiri umwana ukuntu narinsa suku narinsa nari mubi cyane ariko amasengesho azagenda nyorosha gasura gusenga mikoro jewe iwacu ko muramba mikoro hatari amasengesho ndumva mikoro mana yaje Ura twarabanye iwacu urabona akonda neza iyo mwari musenze ngo muve mu byo murimo mureke gukina mwisi ntagukina mwisi turi mu ntambara uri mukuzara umwana mu byara ndoro kera kari akaravutse nyina simba sazariyene none akana kagwaye akani katagwara mukuru wa karagwara niba tagwara inyatsiraza inyatsi nitaza imiha iraza cyangwa ibihunyira nibitaza haraza ibindi bigwara bikoma ariko iyo twasenze amasengesho n'urukuta Satani atazabasha kumena amasengesho agira imbaraga zirute ikindi kintu cyose amasengesho agira amaboko azaturi amasengesho senga priye reka braga priye senga fata amafungo senga fa umugufinata senga urashaka kugera kure senga urashaka kubaka senga urashaka kubona akazi keza senga urashaka ibiriya byose ushaka senga tukabona posaga sano ubwire ngo ni braga kugira ngo kana gatuti kazano na amasengesho numubona yishaye hariya ubwire ngo ni blague nda blague se nugusenga ta poso fo kuchirano nta masengesho kubera amasengesho regarde masengesho azarema haleluya kubera amasengesho ndore kweli ninda musama kwichezonga tanu habasama zungumuza mabo nyakati habasama amasengesho yashiye ariko mana muri apostolo avuga ati ngene makari kuri yasi yako ni imana ni torosha imana ari yasi senga priye hana yarasenze habwe atakira imana uzi ko hana yashaka kurima yeze biharage cyangwa yeze ibigori pere nakaza gusarura atahinze
yaje kuzana amata mu kiraro yashitsa Penina akabwira abana ngo nimuje kuzana amata kwa Ana nta bana agira n'ingumba muyazane yose aya mata yose yayazanye ngo hehe banda ariko akomeza kuririra Imana. Imana izanyumva agahinda kacu, Imana ntizayirengagiza amarira yabe. Ntabwo Imana woririra Imana ngo Imana ibireke gutyo ngo bigende gutyo. Senga we gusa, senga. Abakurenganya bareke bakurenganya, ariko umunsi amasengesho yagutabanye bazoburaho bereke. Senga, senga, reka senga, reka kanwa senga, fukama ngo inanu fukamusenga uriri Imana. Muri mukuja kuririra abantu nicyo kibazo dufite, ukaja urumva jewe nabuze amafaranga yo kwishura inzu, nabuze akazi. Iyo message nuyitanga gutya izoja kuri RTNB, ariko nutanga message ku Mana izumvikana Imana igutabara. Imana hawushura. Hallelujah, hallelujah. Senga reka, senga reka. Kolala. Muri mukugira ngo inkuru zacu zirimo kujanwa nabandi, nitwe twenyine turimo kwitangaza. Umuntu akipiburiya yarangiza ngo baramvuze, ndi bakuvuze ni we wivuze. Iyo uje kubwira Imana ukarira ugasenga ukareka kuvuga, Imana ibarakumvise. Va muri ibyo mwagiye mu musenge. Sanga umuntu ngo ndimukumva ngene kuba kuja kuri bici, kuja Kiriri, kuja muri Amerika, kuja Belgique, Nepal, Belgique, arabandi bagiye kubera umugisha wa base na basekuruza, ariko twebwe kubera za karandeza ba data bagiye mu mapfumu n'ibindi, bisaba ko twiderivura kugira ngo tuje mu Bushinwa. Hari imbaraga zisaba kugira ngo tuje muri Amerika, hari sacrifice. Abandi bayibonye buzorosha, ariko twebwe kubera imivumo y'iwacu na karande n'ibindi ntibizotworohera. Iri foko dusenga. Abandi babyaye byoroshe kubera iwabo ndio tuzi bizo bakoze. Twebwe gwacu kwera byabindi karande n'ibindi bisaba ko dusengera ngo twiderevura kugira ngo tubyare. Tukabona abandi bagenda bameze kuri ngo kugira ngo byagenze gute, banzu ushaka icyo bakoze kugira ngo nawe mene kwigiranye nawe, ureke kwigiranye n'abandi, sha mu buzima busenga nibwo Imana izogutabara. Ana yarasenze, Imana imuhoza amarira, imuha Samweli. Penina ntiyongeye kumvikana. Uyu mugore twasomye hano Yesu arabwira ngo musenge ubudahumeka, musenge ubutareka, nibwo muzotabagwa. Nimba ukeneye gutabagwa senga, nimba ukeneye kugera kure senga, nimba ukeneye kugera ahandi wowe utekereza umwambaro, ukeneye kuva mu bukode, ukeneye kubaka senga, nibwo Imana izogutabara. Jambo ry'Imana tuganze. Amen. Twongera amashyi menshi.